SFA میڈیا سیل اسکول فار آل ویلفئیر آرگنائزیشن تنگدستیں زہک کچوانکو زانگء زبر بوتگ بزانکہ عزیر کان مھمد جاھمند سلالہ بازار آبسر نوساچ اسکولء ایڈمیشن داتگ او آئیء راھیں زلورت گپتگو داتگ عزیر وانگ بنداتنت یات بیبت کہ عزیر پت نشہے آماچنت او آئیء دگے 4 کستریں برات وانکو زانگء زبرند او ڈیزلے کارکنند اس سے پہ عبدلکبیر لطیف کے آئیء پت کورونا وحدہ بے روزگار بوتگ پیسی سک زیادہ بوتگاں او وانگء آڈا جنجالانی آماچ بوتگ اس سے پہ دست گپتگو آئیء راھیں زلورت سرجم کتگاں وانگء ذمہ داری ما کوپگاں زرتگاں عبدلکبیر وانگوں بنداتنت اس سے پہ گورا تنگدست و غریبی زہگانی یک لڑی استن کیا وانگو زانگ لوٹن بلے اس سے پہ شمع امراداری و امدلی لوٹید تاکہ دراہیں زہگ گوانا و فراج کندیل جوڑ ببن چیا کہ بلوچ راج دیمروی گو علم زاں تبندوکن تئی بارش بازن تو جیلی ساتھ